Рәхимнең Татар кешесе дигән шигыренә язылган җыр заманында бик нык тарала. Аны үзен изәргә яраткан татар рәхәтләнеп тыңлый, ләззәтләнеп җырлый. Хәтерләсәгез, җырда мондый сүзләр бар. Суарында сызланган, сарайында саргайган синдер татар кешесе, Себерендә себергән, Чиләбедә чиләнгән, Ырымбулда ырылган синдер татар кешесе, İstanbul'da ıslanıp, Үзбәкләрдә үзгәреп, Кырымнарда кырылып беттең татар кешесе, Уралында уралган, Косыйнарда кысылган. Разил Вәлиев бу җырны үзе ахырына хәтле тыңлап тора да, салкын су эчеп хәл алгач, ай дигәре. Син татарны иңтеп тору буенча гаҗәп тә зур осталык көч куйгансың ди. Мондый матур мактап сүзләреннән соң Гәрәй Рәхим инде ышанып китә. Мин әле үзебезнең республикадагы район исемнәрендә санап чыкмакчы идем. Әйтик, Азнакайда азынган, Буасында булган, Арчасында ачылган. Җитте. Артыкка китә дип татарасы. Масштабта тарая. Менә син бит анда Касыймнарда кысылган дисең бит. Менә шуннан соң бер генә җөмлә эстәп куй. Чукоткада чукынган. Шул җитә. Ruslarca şairları bilindi. Sallı məqalələri, publisistik yazmaları aşağı Razil Valiyev özünün kalemdaşlarına qarata fikrin taşqa basıb tura. Razil Valiyev'nin özü turunda fikir işitir için hazır səhnəyə Yazıçılar Soyuzda Birliği Reisi Rıkayıl Zaydullah'ını çağırırız. Bayram kutlu olsun. Razil abi, sana Yazıçılar Birliği'nden Gürek, Şamail, Kıtlavşkır'ı çıkıp durma. Tapşırdılar sana. Yazıçılar etmişti, dişlerim jingil bulsa da kümülüm sana aparatla ihtiram, rahmet hisleri hem kutlular bilen dolu. Anın tertə işi verilməyən yazıcı pek yoktur. Eğer var iken demek olsun yazıcı tübü. Bana da anın tertə işi kağılıp gitken idi. Ayaz İskakı'nın 130 yıllarından iken opera tiyatrında ben yarsıp, yanıp, şiir okudum. Anın olay tamamlanaydı. Niye biz kaman hukuksuz, niye biz kamanda kim Tukay Bayazga endeşken minsin kimge endeşin. Bir neçə gündən sonra Razil Bey ilə şuraşarız. Balette şimdi xəldən işin Razil abi deyim. Sinikindən eybətrək deyim. Ben indi bana şiddən miydim elbette anın xələ. Hər vakit minikindən eybətrək bu atırğan edir. Gerekten maddiyattan. Lakin indi yüzge verip eytirdi. Hiç başıma getirmemişim ki Razil abi andık çıtığır o itafətli. Medeniyetli kişi. Niye olayı desin deyip soralım indi seyircisini. Benim timine endeşir için sin var diye. Esin bir timindeyim. Kızgana. Her bir şairinin program şiiri var. Razil Valiyev'in de ataklı şiiri var. Ya dünyanı özgerten bin bugün ya olmasa bizim özgeren bir. Şundan da bu indi klasikaya düşken bu şiir. Ulana 50 yıllarlık yazılan Tegel Basra'nın 25. yıllarında Görəsən şairin sözlerine Tengri bizi kulak savuşan bula. Mesela Musa Celil'in İskeçilik onun Bəxit degen 13 yaşında yazgan Bəxit degen şiiri var. Ben kuluma kılıç olsam, yavkurunda yatıp kalsam deyip baradayım o il için yüzünün gımırın biliyorun, gımırın birine ezer bulun, hemen Bəxit deyip sana oturundaydı. Bu içinden de bana Sıngır şiirlerinin birisini iske alsak cırlarım degen Sıngır cırım Palaş Valdasına başını tutkan kiliş yazılı adıydı. Demek bu yüzünün mesleğine her vakit ülgensek doğru kalan. Razil abi da şu şiirinde elbette yüzüne maksat edip dünyanı az qadına olsa da yaxşı yaxqa özgərtü fikrin ciddirə həm şuna menimcə bu qıvır boyu doğru olub qaldı. Əlbəttə o şiir bu məqləməni anlatmayan da bir küp
мәгънә тисмерләре бар. Һәм мин шушы мәгънә тисмерләренең бәлки Разил абый үзе теге шагыйрь бит ул ничектер күптән килгәнне яза диләр дигән кешеләр. Шуңа күрә уларны бәлки менә ул мин хәзер сезгә әйтергә теләгән фикерне күз алдында тотмагандыр язганда. Ләкин менә мин ул шигырьне башкачарак күрдем һәм яңадан аңа Нәзирә дип әйтимме, Яру дип әйтимме бер шигырь яздым. Я дөньяны үзгәртәм мин бүген, я булмаса үзем үзгәрәм. Күмер язларында әйткән сүзнең кайтавазы килде күзләрдән. Алгысындык дөнья үзгәртергә Разилләрдән күреп безләр дә үзгәрмичә чал егетләр кебек килеп кердек менә безләргә. Ачылса да кайчак шигырь сыры табылмады дөнья шигыры. Таңнар безне таныр кебек иде, ә каршыга эңгер йөгерде. Сары чәчен җилдә җилферләтеп тез утыра менә тезләрдә. Без һаман шул үзгәрмәдек булай. Дөнья гына ятсыз үзгәрә. Kırma düşlerime Min bitini kuptan anlattım Şeycileri kuptan anlattılar Barattılar savaşı buldum Şeycileri kuptan Uyanımda gittir boyuna Eğdirsin Resul olmak şıkında Gitten gitten susuz boyuna Eğdirsin Resul olmak şıkında
Kırma düşlerime Benim halgire günler düşünme Süyan hazır barı hıyalımda Yaşım hazır barı düşümde Süyan hazır barı hıyalımda Yaşım hazır barı düşümde Мәхәббәттән өмет үзгән чакта синең белән нигә кавыштым? Сау бул инде, шушы кавышуым булса иде соңгы ялгышым. Кавыштырмы икән уртак кайгы, кирәк икән уртак хыяллар. Сау бул инде, сөю бакчасында бар агачлар яфрак кыйганнар. Кешеләргә бәхет биргән сөю миңа бирде күзләр сагышы. Сау бул инде, соңгы мәхәббәтем. Сау бул инде соңгы ялгышым. Син күрмисең. Әйе, күрмисең син. Ашыгасың, алга чабасың. Ашыкмачы, ялгыз үтеп булмый кайгы белән бәхет арасын. Син сизмисең. Әйе, сизмисең син. Син сизмисең йолдыз атлы. Җиргә карап күрми каласың син. Син күрмисең күктә ай тула. Син туймыйсың. Әйе, туймыйсың син. Көзләр киләннән кыш була. Салкын җилләр әнә җиргә ятып елый. Ятып елый җилләр таш юлга. Шулай күрми, сизми, туймый гына. Күңелең соң кая ашыга. Йөрәк җилем ятып елар әле. Минем йөрәк тиздән таш була. Ağın bir yıl dile bozulur Yazmışı uğramları Kaygılarını adaştıran Yanayı uğramları Yanayı uğramları Yalan karlar, yalan karlar Yanayımın kar yavar Kar üstünde uşak bulur Yaşlı kırlarım yanar Yavan karlar, yanar karlar Yanayımın kar yavar Kar üstünde uşak bulur Yaşlı kırlarım yanar Dağın bir yıl şavladı Tuzları baktan karını Akarlı boyunlamışa Yanayı şatılıklar Yanayı şatılıklar Yalan karlar, yalan karlar Yanayımın kar yavar Kar üstünde uşak bulur Yaşlık yıllarım yanar Yavan karlar, yanar karlar Yanayımın kar yavar Kar üstünde uşak bulur Yaşlık yıllarım yanar Ağın bir yıl yere vurur Dikkatli bulup kalıdır Hakalat bulup canına yine Yanayı bulundular Yanayı bulundular Yalan karlar, yalan karlar
yanayım kar yavar, kar üstüne uşak bulur. Yaşlık yıllarım yanar, yavan karlar, yanar karlar, yanayım kar yavar, kar üstüne uşak bulur. Yaşlık yıllarım yanar, kar üstüne uşak bulur. Yaşlık seni izledim. Tonga kadar müldireşip durdu bar yıldızlar. Senin gözlerin kök, bar yıldızlar. Senin gövden kibik ak tallar. Sen gitken yol kibik, ayının yılı. Min odaşam, battam, butalam. Yıldızlarga urilen buyum jitmey. Kuşağıma kirmey tallarda. Sen koyda di güller sırasalar. Min ne deyip eytim olarga. Sen koytimdi. Yıldızlarını kızgan. Olar kobat yıldız bulsunlar. Koyaş yılıp kile. Koyaş yılı sen koytası. Altın yılsıma. Shots
uğramında. Til bilmegech deşkin, soramayın. Ümit üzüp can talkıngan mende kimdir deşti? Selam Şurabi. Nerse için jirde yaşaymışsın? Nerse için jirde tuğabız? Min sırauğa cevap birdi kibik. Kinet yangıragan bu avaz. Yep-yeş saldat nidir sürüymina. Kovalana, ımlay başıga, anları şeşek kalap kuya. Mıltık küpşesinin başına. Kursete ondan al kuyaşka, kursete ol tavlar yağına. Bilen dostum, bir süzsüz devamlıyım. Tanışlıklı canım sağına. Yolunu iret, olaştım min bugün. Min günemi, iller olaşa. Tamaşaşı bulup kalıp bulmay. Jirde olsa, soğuş tamaşa. 41'de gitken irler kaytmay. Alar Ali Haman yavlarda. Şol yavlarının aşı kaytavazı. İşittiler sizin tavlarda. Temuk gibi kaynar uranlarının basa utlu taşına saldat ile jitekleşip çıktık. Min yugaltkan yolunun başına. Barıldı da olandan gitip vardı. Kol bulgadı. Selam Şurabi. Kuşağını alıp kıstan. Yattan kavura. Şun saldatının kırıs yılmayığı düşlerime min kot kireşek. Başımızda yana urtak kıyaş. Mıltık küpşesinde al şeşek. Татарстан Республикасы Президенті Рүстем Нұрғалиұлы Меңдіханов Разил Уәлиевқа Дуслық орденін тапшырды. Ұлық бүләк білән шын көңілден сізні тәбрик итәбіз. Дуслық жеклерін нығыту жәһәтінен Разил Уәлиев қайларда ғына шығыш жасамады да, нинди генә очрашулар алып бармады. Шундыйларның берсе 1985 елда Афганстанда соғышның ең қызған шағында Разил Уәлиев өзі теләп ижад командировкасына китә. Мақсаты ондағы татар илекләрен табып, алар турында әсәр язу. Соғыш дигән афәтнең нинди қорқыныч нәрсә икәнлеген ачыклау була. Китер алдыннан СССР Язучылар Союзында аны бик каты кисәтәләр. Сәяси эшләргә тыгылмаска кушалар. Карагыз аны, сез анда иҗат командировкасына гына барагыз. Иҗат белән генә шөгыльләнәсе булыгыз диләр. Афганстанга килеп берничә көн узуга Разил Уәлиевне телевидениегә очрашуга чакыралар. Әңгәмәнең иң кызган вакытында гына алып баручы тәрҗемәче аша Разил Уәлиевка мондый сорау биреп куя. Менә безнең ил икегә бүленде. Бер ягында без, икенче ягында дошманнар. Читтән килгән кеше буларак сезнең дошманнарга мөнәсәбәтегез нинди? Разил Уәлиевнең шундук башына Мәскәүдәге тиешле органнарның ныклап кисәтү исенә төшә. Biraz uylап торганнан соң булай дип әйтеп куя. Мин бит әле монда яңа гына килдем. Бер көнне дә белмим. Гомерем буе Татарстанда, Казанда яшәдем. Минем бөтен дошманнарым да шунда калды дип җавап бирә. Akbar kap yalnızlarına
Yüreklerine parahut oluşturar. Dünya bakara bakile, bütün dünya bu gezini güle. Akbara kot savaşlarına dorattıra, akbara kot sen gelirse akbara kot yarattıra. Akbara kot savaşlarına dorattıra, akbara kot sen gelirse akbara kot yarattıra. Dağlarına parahut ile, akşarlar cürümüz tekile. Akbara kot eşeğir oğul gizerge, akbara kot alırlara, akbara kot yıldızlarga. Akbara kot eşeğir oğul gizerge, akbara kot alırlara, akbara kot yıldızlarga. Biz yaramız parahut ile, akşarlar cürümüz tekile. Akbara kot akıyanlar böyle gider, akbara kot akbahette, akbara kot alıp gider. Akbara kot akıyanlar böyle gider, akbara kot akbahette, akbara kot alıp gider. Akbahette, akbara kot alıp gider. Akbahette, akbara kot alıp gider. Yılda Tatar yazıvın Latin imlasına köşürü turunda kanun kabul edilgeç, Moskova daireleri buna tırşı tırnağı bilen karşı çıkar. Uzaklamay hatta Rossiya zakonuna Latin yazıvına kirtep uygan madde de kirtep koyalım. Şul kavgalı günlerde Latin yazıvına köşü meselesi Rossiya Devlet Duması parlament tınlavlarında karalar. Onda Tataristan'dan dakılar bilen deputat Razil Valiyev çıkış yaslayın. Onun çıkışı tamamlandılar, Qorag'ruh siyasatçı Vladimir Jirinovskiy turib basa da g'adatdagicha aqra-baqra boshlaydi. Siz Kiril alfabetinden Latinga köşüp Türkiye'ye yüz tutmakçı, Rossiyani tarqatmakçı, jimirmakçı olasız deb aqra oldu. Razil Valiyev ana tilichkina tinglab tura da bo'lay deb javob berdi. Tatar xalqi o'z tarixida 1000 yildan ortiq g'arab imlasida yozgan ham o'qigan. 1551 yıldan 1927 yılga kadar Garap imlasında yazgan hem okugan. Rossiya içinde kilişti. Ama ona qarab Rus devleti tarqalmagan. Eğer bugünkü günde o'zingiz aytmishli eng büyük, eng quvvatli imperiyalardan sanalgan Rossiya Tatar harflerine tayanıp isen tura ekan, bu nindi büyük imperiya bo'laydi. Ufan Minnullin bilen şair Razil Valiyev Tataristan Devlet Sovetine deputat bulup saylanmış, ikisi de bir komitette işleyler. Otnalar, aylar, yıllar boyu birge komandirovkalarga yürüyorlar, şıraşılar uzduralar. Hem beyramlarını da birge ötkereler. Şundi beyramlarının birisinde icatdaşlar, fikirdaşlar Razil Valiyev'in bulmasına jıyılalar. Üstelde
Құтлау телеграммалары, ием хатлар, бүлмә хуҗасы Разил Вәлиев аларны кочагына ала да кәнәфигә илтеп сала. Унап турап торган Туфан Миңнуллин, нигә инде анда куясың? Бүлмәдә урын беткәнмени ди. Моңа каршы Разил Вәлиев кәнәфинең аркасыннан сыпырып: "Эй, Туфан ага, татарның ак сакал язучысы булып та шуны белмисезмени? Бу котлау телеграммаларының 99% бит миңа түгел, менә шушы кәнәфигә килә. Әгәр дә мин иртәгә эштән китәм икән, мине котлаучыларның саны 100 мәртәбә кимиячәк. Яңа хуҗа килгәч, кәнәфи яңадан котлау телеграммаларына күмеләчәк. Шулай булгач, без монда очраклыгына, кәнәфи мәңгелек. Әйдәле шулай булгач, кәнәфи шәмберне күтәреп куйыйк!" Bizimden belgelerinde bizim uylarlarını silemeli. Ben barıdır külerler jiyim. Benim yazmışlarda tapkırlığı bir kişi. Mene simbik tapkır kişi, şu ara biremisini yaratam. Anlarsın bizim yazmışlardan İldar Yüzeyi var ya, acayip tapkır kişi. Mene şuşlar arasında bizim Rezil'de, acayip tapkır kişi. Mene şuşlardan benim bir şey istedim var. Hani bir isteklisi silersin, bir silmeyi silermen şolaydık, içine kurup giderik. Film Klub'dan dünya külemine şu yazışlarının bir uyuşmasına konferensiyaya vardık Berlin'de. Berlin'de bir motor, Arap dürübüz, bütün uğramların yurtlarına karab, sıklanıp dürübüz. Bir vakitne Razil Arapları boyları etti. "Ay Tufan abi, bizning atilar bunda kelib tartib o'rnashtirib ketgan." Bilgilenler yaxshi xatirlayman. Razilni bitamiz, Farid Xayrosh kutadi, men kutaman, semyasi kutadi. Yo'q, qaytmaydi. Ishlaga kerak deydi. Shuna bek uzoq turash paytda men ishlab bo'lay uzoq berdi. Sen Tufan abinin samolyotda o'tirmoq orqasida Berlinda jiyab yurib qaytdik. Men Berlinda 20 yillab deputat bo'lib turaman. 20 yildan ortiqroq turganda, lekin bir qachonda men reglamentni o'qiganim yo'q. Bir tartibni bilmayman. Sizlar ishlarga tegishli deputatlar telesa qay vaqtda qishqiram, telesa qay vaqtda chiqib chiqim, Farid Xayrolovich oshib keladi. Tufan Abdullovich, reglament degan narsa bor endi. Men baribir bilmayman. Shundan so'ng endi qay vaqtda bir ko'ngilsiz bo'lib ketadi, qiziqsiz so'zlashuvlar, chiqishlar bo'ladi. Men yo'qim so'rab ketaman. Yo'qim so'rab ketamda bir vaqtda Razil aytadi: "Tufan abi shishanib yotdi." Maksim bilesin, men bir tertipsiz kişiyim. Men bir qachonda fazla ishida ishlamadim. Her vaqt ijod bilan shug'ullandim. Mana bu deputatlikqa saylanmashdan meni doimiy ishlovchi deputatdi. Bizning komitetda Razilning o'rinbosari etib qo'ydilar. Men endi o'zimcha yurib bilan Razil bir tertipli kishi. O barsında bile bütün zakonlarını okugan, men okugan zakonlarını indi o 10 mertebe köbrek okugan. Bir vakitte men ya soňa kalam, iler bu komitet oturuşuna, ya dine girmey kalam. Razil Bey yaxşısınmı indi? Tufan abi sen nerse bola jürüsün deyip. Tabi neşenlik varsa beni çakırıp sularla yaxşısın deyip. Все-таки men bir klassik. Şundan soň bir vakitte bu men aytadi: "Tufan abi, sen bulay özünün paydaşlıqlarını, men bir uyuşmadan hizmet alağarını bilesin misin? Mena men şu jita kaldı. Şundan soň men eng keminde bir iş ayga tertipli bo'lib gelip de tağındılar. Mena şu şulaydı, bir paşanda Razil nende qatı berilip, kişini rencide turgan söz ayta bilmeydi. Motor gına itip, hatta meni de buysundura. Meni indi Necibe bulup, Necibe de buysundura olmagan kişini Razil bir söz bilen aytip buysundura.
gelecekte de birge yaşarga yazsın. Siz eliminden gençler, yıllar yüzü ifetmiş eti bitene 50 dola başladı deyip. Şu anra göre onlara istedik sağlık deyip birge yaşarga yazsın, birbirimizden anlap, fikirdeşler bulup, biz bulayda yakın fikirdeşler, ama lakin bizden bir her vakit aytadırgan aybir, biz yazışçılar, bütünümüz fikirdeşler. Bizden orada milletimizge karşı işlegen bir kimde yok. Biz varımızda milletke hizmet eden yaşıyoruz. Merhametten üzgün şartta senin bilen niye kavuştum. Merhametten üzgün şartta senin bilen niye kavuştum. Soğuk indi şuşuma başlamam. Bu saydı sımdı yalvaşam. Bu saydı sımdı yalvaşam. Soğuk indi şuşuma başlamam. Orada fayrın Kirek iken orada kıyarlar Bağıştırmayken orada fayrın Kirek iken orada kıyarlar Hazır indi suyu başarılar Apayınlar yapraklı yatlar Apayınlar yapraklı yatlar Hazır indi suyu başarılar Apayınlar yapraklı yatlar Apayınlar yapraklı yatlar Kişilerge yaz gidirgen suyu Mima birde gözler sağışır Kişilerge yaz gidirgen suyu Mima birde gözler sağışır
Кыйбылаңны эзли, bir özüm şiir boylap baram. Yazlar bilen yeşillenem, kışlar bilen şal ağaram. Ujmahım da bultırmışım, tamuğum da bultırmışım. Eketlerge ışanırga, tabınırga köp yaştım. Barıp kirdim urmanlarga, kelip çıktım keng kırlarga. Sızgırmadım urmanlarda, aşıtmadım jır-jırlarga. Usta barda tilim tiydim turgay barda. Бәхет керсә төшләремә, куркып яттым уянырга. Сокландым мин имәннәргә, сокландым мин усакларга. Агачларны бергә җыеп, бер кысып кочакларга. Мин нарасый бала бугай. Шаман кебек шашып көлдем, барып чыктым җир читенә. Очрамады миңа үлем. Очсам күгем, йөзсәм күлем, иярләнгән атым көтә. Бер мәҗүси бала кебек табынам гел табигатькә. Оер күрә, йортлар елап тора, кызганалар бугай дөньяны. Көз китергән сары күлмәк киде, җир шарының менә бу ягы. Сабылаш мин итми, кышлар китте, кояш артыннан. Кышлар халкын уйлап басып тордым, чапкан чакта төшеп атымнан. Җир нурасы, сабый бала кебек, юынды да һаман юынды. Чистармады ләкин пычрагыннан. Мин югалттым бугай юлымны. Мине ташлап аргамагым качты, чабып китте дала ягына. Ияренә менгермәсә дөнья, асылынып барык ялына. Кабат кайтмас яфракларын сагынып, бар агачлар ятып елады. Агачларга кушылып мин еладым, сагындым да үткән елларны. Кышны уйлап, моңсуланып йөрдем. Каурыйларын куйган казлардай. Бар өметім минем язда иде. Кыш артында чөнки язлар бар. Uzar yıllar koyaşladı, bәхетләр һаман алдаdır. Мин ышанам язмыш юлларыбыз, бәхетләргә барып ялгандар. Язмыш безнең бәлаләрдән, кайгыдан араласын. Без беләбез бәхетләрнең сөюдән яраласын. Язмыш безнең бәлаләрдән, кайгыдан араласын. Без беләбез бәхетләрнең сөюдән яраласын. Һәр иртәнең балкып кояш чыксын, һәр сайын ныфык алласын. Бер кешедән якты дөньяда, бәхетләрдән мәхрүм калмасын. Язмыш безнең бәлаләрдән, кайгыдан араласын. Без беләбез бәхетләрнең сөюдән яраласын. Язмыш безнең бәлаләрдән, кайгыдан араласын. Без беләбез бәхетләрнең сөюдән яраласын. Йөртә яшәү бәхет икәнлекне, еллар узгач кына аңладым. Дөнья матур яшигән һәр чак, догасында булып алланым. Язмыш безнең
Мәскәүдә укыган вакытта Разил Валиев берничә мәртәбә авылга кайта торган була. Авыр булыр дип күчтәнәчне Мәскәүдән алмый. Казанга кайтып төшкәч, вакыт чыкмый. Аэропорттан туп-туры Түбән Камага аша. Әй, кәнфит кайда да бер кәнфит бит инде ул ди. Шунда гына алырмын ди Түбән Камада. Түбән Кама автовокзалына кайтып төшсә, авылга кайтучы соңгы автобус көтеп тора. Утыр мин эшлисең. Авыл ташлык авылга алып кайта. Авылга кайтып төшкәч, кибет кәкрәдә күчтәнәшкә дип берничә кило конфет ала. Һәм әнисен алып кайтып бирә. Икенче көнне Разилларга конфет күчтәнәш белән чәй эчәргә күрше күләм карчыклары җыела. Мәскәү конфеты иде бала. Тәмнәр үтүдән. Авызга кабуга үтеп китә, кит сөйләм акыйдат. Безнең авыл кибетендә каткан чистәй конфеты түгел инде дип. Әбиләр Разилның авыл кибетеннән сатып алган күчтәнәшләре белән рәхәтләнеп чәй эчәләр. Мактый чәй эчәләр. Менә сиңа Мәскәү конфеты. Шулай bir чакны Японияга халыкара конференцияга баргач, Разил Валиевны урамда япон кешесе токтата да тәрҗемәче аша аннан сораша башлый. Сез каян килдегез дип сорый ул. Россиядан, Мәскәүдән самолет белән очып килдем. Мәскәү кайсы тирәдәрәк? Минем анда бер дә булганым юк. Мин үзем Татарстаннан, аның баш каласы Казаннан, менә шул Казаннан 800 чакрымда көнбатыштарак урнашкан. Кызык, Казан кайсы тирәдәрәк? Минем аның хакында бер дә ишеткәнем юк. Кайсы тирәдә дип инде Идел елгасы буенда, минем туган районым Түбән Камадан 200 чакрымда. Түбән Камада укыдым, мин шунда мәктәпне тәмамладым. Түбән Кама кайдарак? Түбән Кама кайда дип инде ансы шунда. Минем туган авылым Ташлыктан 10 чакрымда төньяктарак. Япон кешесе. Башым кага-кага Разил Валиевны тыңлап торганда, шундый түгел, тулы мәгълүмат алу өчен рәхмәт әйтеп китеп баргандай. Инде Ташлыкның кай тирәләргә урнашканын алардан да төгәлрәк белүче юк. Каршы алыгыз, юбилярны якташлары котлый!
Razil İsmail'in sizni Töben Kama Municipal Rayonu Başkanı Töben Kamaları Ramil Hamzaoğlu Mulli tebrikli. Rahmetiniz. Şimdi barlıq Töben Kamalar isminden zor tantanada kelip sizge indi rahmet sözleri yetkirəsim kile çünkü halkta şunday bir eğitim var. Şəxslər Tuğan yakın tarihi vizilerdi. Şundan da buna Razil İsmailoğlu indi ol bizning jirligimizning bir yıldızı. Özünün indi siyasi turmuşı turunda belirtesem kelmeyi çünkü onun turunda bir köp şəxslər munda aytib ketdiler. Şundan da buna Tuğan jir yaratışı, özünün avulun yaratışı, özünün tuğan yağın, tuğan kişilerin yarattığı, onun için şu sahnemizde, hem de şu zağımızda bulgan Töben Kamalarının sonunu sanasak da, onun için gösterip tura, onun her birisi yakın dostu, her birisi avuldaş, hem her birisi onun yaratan kişisi. Hem olay olmaydı, çünkü şundan da o tuğan yerinde şu taşlık şişmesinin suvun tatıp, onun indi ko'nglida şu ijatta albatta is solgan jirlik şu Töben Kama jirligi. Biz Razil İsmail bilan ilikdan tanish, musikdaşligida tanish, endi har vaqtda onun bilan kengashishib, şu o'zimizning millat jonli bo'luvi, tuğan jonli bo'luvini cho'qqatib yurdim. Shundan da onun indi tuğan yağı Toshliq avuluna borsam, u ochiq muzey. Avul muzeyi, mana avulning qaysina o'ramına borsam da kişileri de şulay, avulu da şulay, onun binaları da şulay. Şoňa indi Razil İsmail sizge bek zor rahmetimiz yetkirəsim kile, şu işlev dövründe o bitimde var birtigi töre bolma adrak faydası var bitimden. 5 sazlı deputat kurulu sayılı olanlar rahmetlerinde köpüne kurullar da remontlandı, kitapxanalar da baydı. Hem olayına tugul, şundan da şu işlev vakitinde Razil İsmail yaş buğunğa, şu icadqa hem edebiyatga mehabbet salıp bir köp şahslarni terbiyeleyen kişi. Onun köbüsü indi bugün jurnalist bulup, qayları indi yazışı bulup, qayları indi sanatda, qayçıları medeniyette öz urun tapkan şahslar. Şoňa görä bu da albatta şu kileşekke salgan ırlıklarının jimişidir. Şoňa görä sizge zor rahmetimiz yetkirəsim kile, uluğuz için, indi Allah subhanahu wa ta'ala kileşek turmuşuňyzda iptaşygyz bilen ballar quvanyşyny görüp, şu işlegen işiňizin netijesini görüp, milletimizin şeşep atkanını görüp sizge yaşarga nasip bolsun, çünkü indi siz bir köp hizmet kılgan kişi televizyon saklauında, milletimizni, mirasımızın saklauında, şiirlerimizde, icatlarımızda biz onu görəbiz, duyabız. Şoňa görä kileşek turmuşyňyzda boy bolsun, icatqa boy bolsun, şahslarımızga, kişilerimizge boy bolsun, yumurda bolğuz, her wagtda şoy kötäneki keyif bilen bizi şadlandırıp turgan sizge nasip bolsun. Sağ selamet bolğuz, imin bolğuz, İngilizce dilekler sizge ihlas köngülden barlyk Töben Kamalar isminden, Toshliq avulu isminden, hem indi medeniyet hem edebiyatni sevişler isminden, hem şahsen özüm isminden şu rahmetimiz yetkirge ruxsat ederiz. Bizim Tataristan'daki bütün yetekçiler de bizim rayon başkanlığıyla Tatarca söylerse Tatar dili мәңгі yaşar. Buna 75 yaşga жетті. Aynen. İkimiz yazılan yerine Aliyastar Kamal Tiyatro piyasında, sahnesinde gürületip yıllarda şulaşırlar bizde güzel idi. Hatırlaysan biz 12-13 yaşta vakitte bizimizin Toshliq avulu klubu açılıp jar-jarlagan edik senin bilen birge. Sen garden sen qo'shib jarlagan edim. O jarning so'zlari hatırlasın ekan. Jana yurak, yolqinlab, yana yurak, yangan yurakni bosarga ahli pajar, bir yurak deb jarlagan edim. Ya şu 13 yaşta, 12-13 yaşta Toshliq klubunda jarlagan iki jigit, mana bugün endi Başkalarımızın, Tataristanımızın tüm tiyatrının sahnesinde jır-jırlarga jiyinalar.
gitmem başkalara. Min bir taşlı ağaçı. Zeyboyana düşken ile dolaş salım yüzerge biz dünyadan güzel jir yok şan binen sözlerge Doğan ağlar, taşlı taşlı, bağışlar şırlar başlı. Taşlıp gitmem, taşı kalan, bin bir taşlı taşı. Doğan ağlar, yazıcı, dramaturg, jurnalist, tercümeçi, publisist, siyasetçi, cemaat düşüncesi. Tataristan Respublikası'nın Musa Jalil ismindagi davlat premiyasi laureati. Tataristonning ham Rossiyaning otqozongan madaniyat xizmatkori. Rossiya Fanlar Akademiyasining sharafli akademigi. Tatariston Fanlar Akademiyasining sharafli a'zosi. Tuganikama shaharining maqtovli grajdanini. Ingushiya Respublikasining otqozongan san'at ishliklisi. Bunda yuqorida ikimiz bosib turmaymiz. Bundan tugal bir atmalik Almaz Hamzimning mening eng yaqin do'stimning da 75 yoshi bo'ldi. Ona qiladi. Şu kadar ko'p, ammo lekin bugun endi mening turda da, ijod turida da, dunyo turida da bek matr so'zlar aytildi. Shunga ko'ra bu so'zlarni bugun aytmam. 80 yoshdami, 85dami, 90dami desangiz, shunda bu xabarni so'ylarmiz. Yozishini bilasin kelsa, uning asarlarini o'qib aytadilar. Shunga ko'ra men o'zim turida so'ylamayman, meni o'zimning ish shig'irimni o'qiyman. Birinchisi mening 20 yoshda Moskvada adabiyot institutida o'qiganda yozgan edim. Ham umrim bo'yi shu she'rlarni to'g'ri bilan qadrlashdim. U mening she'r programmam deb aytilga bo'ladi. Ana endi Erkayil sili boshladi. U shoir deb ataladi. Ayye, mening kuchli ruhimdan yer va ko'klar qaltirar. Xolid Aqtosh. Жылый, сугыша жерде, ақыл көпмі жауап іздеген, я дүнияны өзгертем мен бүгін, я болмаса өзім өзгерем. Аңламайлар желіні зәңгәр дейсәң, тұрмышымыз сабан той дейсәң, әр нәрсәгә менің өз адамам, айны қияш дейін тіләсәм.
Çeşeklerge öz isimim direm, min tirirem künge. Min ölüm bilen yakalaşkanda da aklı kara deyip silemem. Dostlar yoktaşın dostlukni maktim, bu dünyada yaşav min rahat. Adaşıp mı, kayşak kelip şığa, bizning yurakka ahabbat. Kayşak yalg'ir, o'ngni so'lni o'tayim. Bulg'alayla endi, bulg'alay, kishilardan gil yaxshilik tilayim. Men xiyoliy bo'lay, xiyoliy. Haqsizlikni ko'rib yorilsam shosham, motorlikni ko'rib tizlanam. Ya dunyoni o'zgartam men bugun, ya bo'lmasa o'zim o'zgaram. 20 yaşta yazgan şeyler oldu. Benim xiyallarım şundaydı. Şimdi böyle 60 yaş dolganda şunday şiir yazdım. Devlet Sovetinde işlegende. Küssün gine yürek, yıla koşa, tuğan günde her şak, zorlav, maktau kerek. Maktay dostlar, maktay bütün kişi, küssün gine yürek. Kolsuzlarday dostlar sirek buldu, işelgende yorlar, yankır bu kuktan taş yağganda, kaylaydı olar. Yarılmışı nişik tüzgen iken, yıdırık hatlı yürek, Allahu aşı hasretlerini bargan şakta sirek. Kimlergedir artık zat bulsak da, biz havamga kerek, altın deyip tügül, halkım deyip, tipte bizning yürek. Yıkılmadık, yuğalmadık elde, biz her vakit kerek. Halk bizge tirek bulgan gibi, biz halkka tirek. Çeşlerge de gül tüsleri ungan. Yandık buğay artık, yansak yanıyık, gümür boyu varıyık, il arabasını tartıp. Tek melekemizi 75 yaşta okulatırgan şeyler. Jillerden men saflık talep ettim. Bulutlardan akıllık sıradım. Haklık izlep, baklık izlep jirde. Tireneydi mangay sırlarım. Ko'nglime kaygı sağış düşse, ak şeşekler jirde izledim. Ufuklarga qarab kütedirgaş, sağışlarga mandım gözlerim. Aklı kızla ömür etken gemi, appak buldu şige şeşlerim. Şatlığımını zilge silip birdim, tek kaygımını zirge şeşmedim. Bundan ara gözünü kukka tibep, boş hiyallar bilen yürmemin. Benim bakıp tek mineke bulur, tuktamasın ana yüreğim. Benim bütün biyografiyim sığandaydı. Men sizge, sizin karşınızda rahmet aytar için çıktım. Men bu dünyada pek yaxşı kişilerini gördüm, işrattım, bana yardım kılsızlıklarla buldu. Benim biyografiyim şaktı, boy, bizde bir aytatılan söz var. Yazışı kim bu? Nerse o? Yazışı o biyografiya. Eğer de senin biyografiyin boy iken, demek senin icatın da boy bular. Kolay da ne kadar yanıtlarını bilse de, eğer de senin biyografiyin bir şuma iken, sen birinin ağırlıklarda, kıyınlıklarda görmeyse iken, sen durup başında halk önüne var, bir de talan yaxşı eserler yaza almışsın. Emin dünyada pek köp narsani gördüm, aşısını da gördüm, tişisini de gördüm, maktavlarını işittim de, gaybetlerini de işittim. Onlar bana ıslah gerek. Men hatta bugün günde dostlarıma, düşmanlarıma da rahmet ettim. Düzeykinden yan düşmanlarım yok da, yine önemli kişiler vardır. Koyukta soruyorlar, sen o kişinin evine düşman göresin mi deyip. Metam yok, ben o kişinin düşman görmeyeyim. Bizning qonlarımızın gruplarına türlü. Onlar razne grup kuruyorlar deyim. Onlara, bundan da benim düşmanlarım yok. Dostlarım ko'p. Men onu her orunda taptım. Bizning avulda da, ko'rshi avulda da, Tuban kamerada, Devlet Sovetinde de 30 yıl şarayçılarda ko'p narsalar ko'rdim. Men bugun endi o'tgan turmushim turida o'ylamayman. Bir siraga o'ylamasga tirisham. Chunki u o'tgan. Men onu o'zgartira olmayman, men onu bir narsada ishlata olmayman.
Шуңа күрә мин алга карап яшәргә тырышам. Мин бүген менә киләчәк тормышын планлыйм. Киләчәктә мин нәрсә эшләрмен, нинди гамәлләр кылырмын, мине бу көндә шул бурчы, нәрсәләр язармын. Язар нәрсәләрем, сюжетларым искиткеч күп. Инде әйткәнемчә, Фәрит Хәйруллович әйтеп үтте, мин 30 ел дәүләт советының депутат булдым. Моңа кадәр татарлар бер язучының да бу ягында бу кадәр әврә килгән юк иде. Димәк, бу чор анда искиткеч кызыклы кешеләр бар икән. Мин башта аптырап та калдым. Депутат итеп сайлаулар, мин оралышып йөри башладым. Әйтәм, булар арасында җиңел кешеләр бар икән. Мин шуларның җүнләрекләре белән аралашырга тырыштым. Алардан бик күп нәрсәгә өйрәндем. Сәясәттә Фәрит Хәйруллович бик күп нәрсәгә өйрәндем. Мин Шәриф эштән, Рөстәм Нургалиевичтән, башкалардан һәм менә бу мәктәп миңа бик күп нәрсә бирде. Һәм киләчәктә мин әле бу турыда язармын. Курыкмагыз, сүз язмам, мактап та язармын, дөрес язармын. Дөреслектән бөтенләй куркырга тиеш түгел. Мин бик рәхмәтле әти-әниемә, әби-бабаларыма, туганнарыма, дусларыма һәммәсенә дә рәхмәтле. Рәхмәтле маркасы. Ни бер кемгә дә үч саклап яшәдем. Үч саклаудан бер нәрсәдә кеше ота алмый. Мин бик авыр хәлдә калгач, минем Мәскәүдәге укытучы әдәбият институтында Лев Иванович Ашанин, саны ишетеп беләсезләр, «Всегда в солнце», меңдәгән җырлар авторы иде, ул минем укытучым булды Мәскәүдә. Ул әйтә, Разил, син бер кешегә дә үч саклап, күңелеңдә үчертмә. Ул үч белән синең белән бер нәрсә дә эшләтә алмыйсың ул кешене. Синең үзеңнең эшеңне бәгыреңне кимерәчәк ул. Синең зыянлыгын эшләячәк. Шуңа күрә син бер кешегә дә үч саклап бирергә. Шуңа күрә мин бер кешегә дә үч сакларым. Сезнең һәммәгезгә дә бик рәхмәтле. Нәрсә дип әйтим тагын? Киләчәктә Ходай Тәгалә сәламәтлек бирсен, дин бар, тик сәламәтлек кенә телим. Мин гаиләмә бик рәхмәтле, табибларга рәхмәтле. Табиблар мине 2 мәртәбә үлем тырнагыннан җылып алды. Минем юбилеем апрель айында булырга тиеш иде. Әгәр дә табиблар ярдәм итмәсә, бәлки мин бүген сезнең каршыда басып тора да алмаган булыр идем. Мин һәммә кешегә рәхмәтле. Миңа бөтен кеше бары тик булышты. Мин ялгышларыма да рәхмәтле. Әгәр дә мин ялгышлары булмаса, мин мондый булмаган булыр идем. Ялгыш бик кирәкле шулай. Ялгышырга кирәк. Чөнки ялгышканнан соң, әгәр син ялгышканыңны аңласаң, ул бик зур дәрес була. Яны бик узак, бик күп сөйләр идем. Исән сау булыгыз, мин 1000 генә түгел, күпрәгә 1000 генә әйтер иде. Әгәр исәнлек белән дигәч 1000 генә исән булып, бик кызык булмас иде. Һәммәбез дә исән булыйк. Uyushtirgan görünekli artist, rejissor Eldar Xayrullinga rahmat.